die Kubor nakaslab jong udawsan hima. Result ni kertong DP maklang job DP ay kajing empau DP ko Ngi dap daka jing small comment ka bakraw nakaliang jongi kum ka party UDP bat kadi ka jing kami lenti hi nakaliang jongi ngimdon jing artatien nadu ka basdang ru hadian bangilayat ban campaign mo nang mentai samla Eugene ti mentah singi layo e kani result bat ka result ru kalong ka ba nomor ba itam hadu saw hajar arspa arsan vote mo kani ka pendi ya ka jingkershan ke radba nakaliang tungki pajba jongka mau pelang konstituensi kan nakaliang tungi ke parti UDP hi ngidap lagi ding spokesman nomor ba kan number ke dongi rumah lang increase mentah akan ke parti ke dongi but kumju ru akan ke sarkar pani kri lenti ba nakaliang dong samla Eugene ru un ai ke jing sakri ke ba tam ya mendai tang ya konstituensi andre ya ke state hi berapa Tika isim kani kajing job Eugene kedai kajing job na kajing sekolah palba na kedai kajing job na kay kata pi ka taru kalaban don di hendre ka popularity jong Eugene ru kedai kawai hi basa kawai ru nakaliang jong ka organization jong kum ka parti UDP ru ngilaya tre borba men kani bandrung siki sinong ki ba fair mo siki kentut bat siki jakah ki ba fair tikani ka jing ya combine lang ni kini ki factors ki bon kani hika wanra kani ka jing job Taki wei parti kena ba film kam nak pisah tak daw UDP kini ka parti ka bam ju don pisah ngi yang halor ka nongrim ka baskem dia nadu menshwa hiru dapat ya ka UDP judan kata ka jingkan tha da kemudian da kamtai ya ka jingkan kam ya ka bor pisah di kemo PE himenta kemolong Eugene kemu kandidat ngi ke jinglong sida nakaliang tu ikum ju hiru nakaliang tu parti ngi ya be sisur sidur mundan pada ta kawai kelenti ne bangin pendan kam nakanu kanu ka lenti kan ki unfair means one job ikani election ila job hok ikani ka election but dap lagi ting scope man bakal kan boleh giram 4 hatu Raja bala ngi krem poi berkat bangin rem ngi lamut bangin job bet dia si kadon ke jingkela harga last minute harga by day bat ka jingpat si mo jong ka vote ka Garu Hill sector dia ke jingwan rung jong ke NPP ru ke ka wei ka mo ka daw le si dia ndrei kumu kandidat hi yo kandidat baklan Nama kelas election yo Andrew Hajar mentale nyo hajar aspatam. Tingi kpil tiba to walada ngi syarem akan ka by election. Di hendrai aka general election ngi sudan kata ka jingkermen ba uni candidate jungi sa job ka general election.